Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u vijesti sve u Splitu. Na 7. kanalu. Današnja tema je Dioklecijan i Dioklecijanova palača. Zapravo se zove Aurelije Valerije Dioklecijan. Aha. Idemo do Anđele koja je na peristilu. Anđela? Hvala Ira. Mi se sada nalazimo na peristilu. Peristil je središnji dio palače. Crvena boja ovih graničnih stupova je naglašavala ceremonijalnu funkciju. Stupovi su dovezeni iz Egipta, kao i ova slika koja je stara 3500 godina. Akcija! Hvala Anđela, to je bilo sve o peristilu. Ovo imamo izvanredne vijesti. Zapalili su krv na festivalu. A najavili su turu na vestibulu. Aha. Dora. Hvala Antea. Festival je izvan 40. a izvan za kružnog procjeta. Prije nešto više od pola stoljeća u vestibulu se istanovalo. Stanovnici su tamo uzgajali perad i imali vrtove. Naziv za vestibul je rotanda. Prvi dio starskog hodnika izgrađen je u 4. stoljeću, a nekoć je bila i kupola. Hvala Dora, to je sve o vestibulu. A sada idemo sve do Laure koja će nam pričati o sva 4 vrata. Laura? Hvala Ira. Ovdje se nalazimo kraj Srebrnih vrata gdje je 2000. godine prolazio Papa Ivan Pavao II. Sad se nalazimo kraj Željeznih vrata. Na njima je u 11. stoljeću bila napravljena crkvica Gospe od Zvonika koja je bila posvećena Svetom Teodoru. U srednjem vijeku prostor unutar vrata se koristio kao sudnica, a samo prije 50 godina tu je bilo malo carstvo Vancouver. Sada se nalazimo kraj Zlatnih vrata. Nekad je tu bila cesta koja je vodila prema sjeveru, točnije prema Salonu. Rimski naziv za njih je Septentrionalis. Evo nas napokon kraj Brončanih vrata. Ona su bila ravna izlaz nagore, tako da su ljudi počeli. Turisti danas prolaze kroz njih i idu preko podruba na peristilu. Hvala Laura. A sada ćemo otići do Petre koja će nam pričati o katedrali Svetog Duje. Hvala vam Teja. Kao što vidite, iza mene je katedrala Svetog Duje. Sagrađena je početkom 4. stoljeća. Nekoć je bila grobnica cara Dioklecijana, te nakon njegove smrti kršćani su njegovo tijelo bacili u more i zamijenili ga sa tijelom Svetog Duje i tako je dobila naziv katedrala Svetog Duje. Hvala Petra. I za kraj današnjih vijesti imamo specijalnog gosta, samog Dioklecijana. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je, ja sam Ira. Ja sam Antea. Bilo vas smetalo da vam postavimo par pitanja? Ne. U redu. Ovdje smo ih zapisali. Prvo pitanje. Jeste li zadovoljni izgledom palače? Jesam. U redu. Znate li dimenzije Dioklecijanove palače? 180 puta 215 metara. Zanimljivo. Koja vam je najdraža prostorija u palači? Jupiterov hram, zato što sam ja sin Jupiterov. U redu. Zanimljivo. Koje godine je izgrađena palača? Oko 300. godine. U redu. Koje ste vjere, ako smijemo znati? Pa ja sam polytheist. Aha, zanimljivo. Smijem li ja vas nešto pitati? Naravno. Je li moja građevina uvrštena u UNESCO? Naravno da je. I to 1979. godine. Tako treba. U redu, bilo nam je drago, hvala što ste sudjelovali, pa nadamo se da ćete doći još koji put u naš studio i vidjeti. Ako vidite koje kršćane... U redu. U redu, doviđenja.